Milarti news clear tute Christmas le kumthar chibai vek ule tu po in kan first data che chiat na engemotak kan nenge hlomin arin oma Willow Smith po hian a first data khugral chem achak pha hial na khop za na alo tong to ti asoi chhuakani Red Table Talk hi thil engpo din munemo thil theng za thak tak ril rutinwam lo chi engpo soi chhuana ania he episode ta hian Jada Willow le Adrian te chuan until ton makdang dai tak te an soi hawani. The show today is about dealing with awkward social situations. I farted on a date one time. New York Times columnist Philip Galanis le comedian Kim Whitley te chu anti vohot tu atan anom ve boka. Kanshat angin Willow hi milar takani a chuti rualin milang tlang tak ani bok. Ami padait masak bernen an omdun laya avoy palthu asoi chuan annui na sakher mai. I had met this person before. Jesus. Well, we were having a really good time and he made me laugh very hard. And Nui vak mai lo chuti theidang om heklo kan nui ngeng mai ani ti ina soya Willow che chinzia le aza thak dan tur hi han ngai to avete adin muna inda chinla engtin ngei om ve ang aza thak viawang. he just looked at me and there was a moment of both of us realizing what had happened and we both just started cracking up even more. But it was that awkward crack up where it's like I'm only laughing right now because I don't know what else to say. Hey hi shithiam takin New York Times columnist Philip Galanis chuan ache chet na aron soive vata ka first data kanu ina satlutuk wangin keipo zun ka che to a ka ke khora hu si thokan nge yangai box si azelo khop mai alo ti ve bok Willow hian ami pachwa pui masak ber hi tunge ani soilang lo ma se fans te chuan abial pa ni an soi Tyler Cole ni nge yin an ring ngala October tha a Red Table Talk a khan Tyler po hi alawin lan ve to nge ani kha. All right, well, let's bring Tyler out. Yay, Tyler. This is beautiful. So much brighter than it looks on TV. An patni in car hi official taka confirm la nilaw ma se hunray taklawin kom to in nate po anlo thok dun nol to boka Willow voi khum hi Tyler hi aninge yemti soi chiang theilaw ma ila ama Willow nge yin ache chat na a share hian mintilim tak zetani comment section lama meichia emo mipa I chwa pui masak ber chuma iche chat na shat ve achak kher mai lo soi ve keute o heti la hian Justin Bieber te no pa ero anche fu viau thongani mela tun naya social media lama an thalak post le in comment dan vela anche over ve hle ani Instagram lama anupui thalak a comment dan chen khat ka hol ve tak te phei chu fans chen khat ta na lungpu that lo na thamani ti ila kan sei swal lawang Christmas chol an mangdun nuam bik hlia hle ina shata an pani hian thuthum tak in fa ton rengin in kwale info pin hun an mangduna achang le cocktail keng chungin an lam vel bok thuthum tak khan post vel hi Justin tan thil thar ani shan lawa Christmas laya thomnolum in ang an nei thar nen bicha an thalak duna chuan kanuna kamangai bernena Christmas zan mandan chaberani kadu lutuk chi hi kadu lo jok LOL ti in asoya ma se chungzong song aya social media an thu in fa ton tharlam ber chuan meeting a event a hlo ani soi chwa po aza thak leka thukhu thei ang parin kan childon chinang cheu New Year's Eve live stream kan ma lokalo turatan ahlalung kwai tak lonely satura ain po cha live video aposa chuan heili chuan ava komena ka khabe mo ka shoot nyam khop mai ati ani he a perform na tur hi purpose world tour sangni som pasari a cancel ani nuwa a perform le na tur lian tham takani a Justin sangna taka azai vel tur ngai to chuan heili comment na hi fans te omdan tur ani ngei mela ma se Justin rilru chu stage ni lo a ani nge yang ikhabe chu mundanga po a chiang ti in heili chu achang leta katharau hi chuak zoin alo let le ani mai in kasia heili khabe in a shoot niam ti live hi chu soifia aveu ngai na po lovin a shu thiam chin chuan an che thiam tho ome heili chan let le na chuan boruak ti da yin an tong kam ta hol tak wanga zakru deu takin a pasal chu a khaple nu no a mu mai te ati ni no pa ani to a om ve deu tho mai Justin hi no panun chungchanga alang tang shim shiba January dai to khan elen ne na ahla yami chungchang shilin
nu panun alo suang tua chin soi chhuana ani thu ashila. But what were you thinking of when you wrote that yummy? Yeah. My sex life. Okay. Chumi nu loka Londona Q&A sesona anu pa hian omai mai pa Netflix en nuam anti thu fans te anchila. Chumi pi alam te po anti chin thu asoitel shambok. Engpo chuni se mi in hun nuam takan mangani chuan kan lo thik ruala ni lava. Chutiang bok chuan tun naya anin ngai zong ni nge yesoi Rihanna le A$AP Rocky te po in riri te khwa Barbados a hun nuam tak an lo mangve mek bok. He chul manga anzin hi nin om chu soilo lulam le monglam shelo le khopin an party china ni. Tlai tlak dona an thalak pakhata chuan Rihanna chuan dress string cute takha in Rocky chuan t-shirt var le jeans podal aha a sanghaman na lukhum var akhum bok ni e imu ang hian anin chu kha viau bokani. Hei hi an muin fans te chu an phur thak le na samaya. Fans pakhat chuan in me dun rap thak album ka nga khlel e aron tingal to pa midang le chuan an fa tu te han mit tha chin te alo ti ve bok. Sang ni som ni zet hi zong kan ti ngoi ngoi la yin sang ni som ni pakhata ero hlimni ko le eng don ani email khop mai. Ole kan du tok ma in Miley Cyrus hian One Direction member zinga star dewe na yem ni chu chu tunge ni ta angle i han chui zaw le lok te ang. Santa hian tree noya Miley thil tu thateu alo da ve reng reng em ni le. Shawn Mendes le Camila Cabello te The Climb la an TikTok doit na Miley komendan achang khan anin leichin na a hian mi pathum an om ani theimaya ngem ti a ngai to anakan sen mek la yin Miley chu A-lister dang nen thom aron nei le dai mai karkalta khan Miley chu the UK's Hard FM a ainlana heta hian tu zok nge ti game chu khelin Justin Bieber nge Harry Styles a fo du zokang ti an zotani zona harsa tak chu ani chianga ma se Miley chu adu thlan na a achiang angreng viawani chan thatak po anei bok o samlutuk Harry zokani mai Justin Bieber nen hi chuan kanin shat na arei to lutuka chung ko zingami ang mai ani ti in bala hau lavena changa chu adu thlan na chu soibel zuhin Harry hi chu a chelo tak zet atia Fishnet nena Harry thalak Beauty Papers magazine cover ami chu nal ati thu asoitel shambok chumi nuwa andu zong ain an thu soyin thomlabom in jomte nundan hanman dun velte omzia anei rewasin ati ham hambok chuta che chuan radio host chuan in hong takin Miley tan ti puitua tan ain huam thu soyin ti tura min du chuan ka thareu lu tukania chuan Harry pon athen tir theiti ka sia alo ti ve bok Miley chuan fiam thu in tunlai chu ka tan mangai na lama hian anin honglom khop mai ti in achang le tani shat angin Miley ping hi tunlai chu aringun viawa headline sa po alangun riaw mai bok TikToka fan pakhat date puya asom nuwa le Sean Miller te zai a comment nuwa ngat phei ka chuan fans te chuan heng anung chang te hi anlom riawa ma se Harry ming aron lan nuwa ero chuan thil adang lam zauta fan pakhat chuan Miley le Harry te an tho dun nge rin thu soi chhuakin fan dang le chuan an zai dun nge ka du music video a an thom no te anin hak kheng theyanga ti in alo pompui ve hle a Twitter fan pakhat chuan theng tak tak ton lo ma se Miley le Harry te hi in ngai zong ta se oi kan nun phunga la thengai lo dang lam na a thleng nge yang ti in atui ta ni an pani hian in ngai zong ta se khowela hian eng dang lam na engi mo per chu a thleng nge yang ti shat sa ania kumsang ni somni pakhat hi Miley le Harry te kum ani lawang ti tunge soi thei chumai ni lovin itan ngei po kumthar du om tak ani ngei theinan Milar te news chuan du sakna kan hlan chi a in zawa hin kumthar man nuam vek ule